izbacite ili ograničite pušenje, alkohol i smanjite lekove na najmanju moguću meru. Sad neću se hvaliti svojim godinama, ali ne pijem, ne pušim. Nikad mi niko branio nije. Nikad mi niko nije zamerao što to ne radi. Prosto organizam to moj nije hteo, nisam volao, ni tako dalje, tako dalje. Ali, svaka zavisnost, zato to naglašavam, svaka promjena fizička, hemije, unošenjem droga, lekova, alkohola, tako dalje, stvara uslovni refleks kod čovjeka. Vaš referentni sistem se pomera. Čim niste u ravnoteži, vi ne možete da perceptuirate, da osjetite stvari na istom nivou. Jer ste pomerili ste. I vaša mogućnost percepcije je umanjena. To hoću da vam kažem. Vrlo je važno da biste mogli da reagujete na traži ili da sebe razumete pravilnije ili da koristite intuiciju ako hoćete. Vi morate imate ravnotežni sistem referentni na osnovu koga doživljavate sve oko sebe. Svaki lek, svaka droga, svaki alkohol menja strukturu hemijsku vaše krvi, vašeg organizma. I vi ste drugačiji. I svaki put prema konzumaciji ti menjaš strukturu. I pitanje koliko si u stanju onda da osjetiš iznutra ono najdublje u sebi. Kao jedna od stvari za razmišljanje.